现在不是不按高度了吗？这回就没啥那样。刚开始也出去有一下，像掉下去一样滑，我就这样。磅礴画卷中，无限美景，尽收眼底。给啥都闻到杯子说是这里有杯子没？在您欣赏美景的同时，你看真看，花了钱不做看。其实这下面这突然都是。我你这上长这。小虎看。是不是还要整葱？这是比现在这么做菜啊？可以直到顶上去啊。啊，到吃到顶上嘛，看看，到顶上还是没走过来。你撒一些嘛？啊，尝一下。你真的不是这样。撒一个。跟着我工作走下来做好久。你们给我可不要再写了，好烦。到了。哇，比那这。So hello guys, kabalik na yun kita sa ikan sa Tianmen Mountain, Tianmen Shan karon sa luggage area. Sulit kay kung ibayad. So cable car from here. Ang cable car nasa city center mismo, all the way up to the mountain. Kuya kaya cable car ba sang taas kay iyang biyahe. So mga cable car sa tuwa abisan kay sa Singapore, taas naman ng Singapore pero hinig siya taas yung kayo. Gikan mismo ni sa sentro kaingon sa tuktok sa bukid. Amazing dahil napagay chay na escalator o shuttle bus dahil kay lahi man nga cable route ang panaog pero nana po dahil bus nga makuha inyo dahil ako balik dire diba so sulit yung ibayan 237 U1 sa overall experience the best kayo deserve kay nga bayaran og nga to nga amount kay kompleto amenities will maintain kayo ang tanan ng facilities pati sa bukid grabe ka well maintain limpyo kayo kompleto security manpower grabe yung China the best kayo. Karon sa itong glass sidewalk or cliff walk. Vietnamese na mga tourists. Wallpaper man sa Microsoft Windows karon na nagunin sa itong blue ba Windows XP ba ito? Windows 7.
ipakita na ko sa inyo itong kang ginaangko na to bang mangima daw ko no. Pero fake news gitu kan. Nara original lo. Oh, ito yung ginaingon nga mangima. Taara. Oh. Oh, di naman mangangko na nga mangima to. Kaya original na sa Hunan, China. Gloss. hanging bridge, suspension bridge day. Oh, kataas.
escalator to. Social yung butira. So I'm on the top of a mountain. Nice escalator. Kailang hagdan ka pa kilid. 三国时期，宗梁山 Ano siya? Grabe. 神秘而独门，行政迄今罕见的世界奇观天环路。无地精修，这绘着世吉祥的征兆。南北对开于千寻四壁之上，是世界罕见的。 Oh, nalapod ang fact check dili mangima. So guys, natakaroon din sa Wuhan Haoshinshan Hospital. Ini sa Wuhan, China, Hebei Province. And kapes. Sa katong hospital nga gitukod og 10 days lang na kuan breakthrough sa construction at engineering naman nila within 10 days. So mo na siya here in Wuhan, China.